Баткенде 1000 айым катышкан чуркоо марафону өттү. 5 апрелде Баткен облусунун Кадамчай районунда 1000ден ашуун айым катышкан чуркоо марафону болуп өттү. Тамаша! Тамаша! Sağlık, ıstımak, ben sağlık, yaşattınız. Hürmetli marafon katılımcıları, programma boyunca 16 bölümünü жасайбыз. Марафон сергек жашоо образын популярдаштыруу максатында Венера Нусратилаева жана жергиликтүү активисттердин демилгеси менен уюштурулган. Айымдар 6,5 чакырым аралыкка чуркап, тазалык, ден соолук жана ынтымактыктын алдын алуу максатында чогулушту. Eşe kıynalmadınız mı? Yok, kıynalmadım. Kalktan bulasın? Meydan, aile hükümetinden, Karaltın. Kaça yaştasınız? 60. Oho, ilgilik. Fazla da jakşı. Yağmur benen köplenip ketip baratып жатабыз. Давай, то. Бросили и все. Koşulu mu ne be? Привет, народ! Zor. Bu medalistler jüret bu yakta. Batreneler. Bizden esterik kılıp, egintigi deyip durup, adan keyin тазалык iş arasına atıyoruz. Var mı cidden? Кызматтагыларга рахмат менен. Желет кийгендер менен, нандар менен, сулар менен Алла разы болсун. Азамат. Кадамчай жаштар кийген.